Githomo kia magana maruto mwena wa Naivasha nĩ kĩgũthĩtwo igũtha thutha wa thukuru igĩrĩ cia secondary kũhingwo gatagatĩ-inĩ ka mĩeri 3. Thukuru wa ica ikuhĩ kũhingwo nĩ wa Karuturi ũrorarĩ na arutwo 200 ũrĩa ũhanĩkĩte mĩeri mĩnini thutha wa thukuru wa Oserian kũhingwo na gũtiga arutwo aciari matarĩ na wĩki. Nilikuwa na mtoto Oserian na nilimtoa Jomo Kenyatta Boys Nakuru, nilimtoa term 1 nikamleta Oserian term 2. Amesoma term 2 na term 3, shule ikafungwa na ilifungwa Disemba kama watoto wako likizo. Jambo ambalo hata linahangaisha wanafunzi, it is torturing even the concentration of wanafunzi. Haswa yule aliyebadilishwa sasa ako hapa tena anaambiwa tena abadilishwe. For sure, seriously speaking, kama mwalimu tunaona kwamba hawa watoto tuna intervene ama tuna interfere with their education. MCA wa Olkaria Peter Palanga oigĩte ũndũ yohanĩkĩte thutha wa kambuni ya Karuturi kũhara na gũcoka kũiyũkio nĩ kambuni ĩrĩa ĩhetwo wĩigĩrĩrĩki wa kwendia indo cia kambuni ĩno ĩrĩa mĩaka na hau kabere yandĩkĩte andũ matanyihĩire 3,000. Ukiangalia hicho kibao hapa kuna shule 3. Kuna shule ya chekechea ECD ambayo wanafunzi wako hapa wengi sana ambao wanasoma hapa. Hawa wanafunzi wanastahili kutransit to primary school ambayo iko hapa, na tunashukuru kwamba primary bado iko hapo. So swali ni kwamba huyu mtoto akimaliza darasa la 8 wapi anaenda kwingine? Mashamba zimefungwa na hatujaona kiongozi ambaye ametokelezea Olkaria kujua shida kwa nini hizi mashamba zinafungwa kama MP, kama governor, lakini tunaomba kama viongozi wa area hii. Aciari na arutwo nĩ monanĩte kĩgirĩko kĩao thutha wa amwe ao gũkorwo mathamĩte arutwo kuma thukuru wa Oserian. Palanga akiuga nĩ ekwerekera igoti-inĩ. Januari nimemleta hapa SHA, amesoma term 1 peke yake na nilikuwa nimelipa school fees 16k na niko mpaka na receipt. Sasa tunataka tujue hatima yetu, watoto wetu watasoma aje? Naomba Machogu CS aingilie kwa hii maneno, kwa sababu mambo kama hii inatustua kama wakaaji wa Olkaria. Oserian imefungwa juzi, hatujapata suluhu yoyote na hatujapata sababu ya kufanya Oserian ifungwe. Hii maneno ikizidi itabidi tuende mpaka kotini, tuweke court injunction, tuhakikishe kwamba watoto wetu wanasoma. Hauwezi kubadilisha mtoto katikati ya mwaka, mwezi wa 4, mwezi wa 5, alafu unataka kumwambia wewe mzazi aende abadilishe. Moigĩte makoretwo makĩrũgamĩrĩra thukuru ũyũ kwa mĩaka 4 na rĩu magĩikia ihoya kũrĩ ministry ya gĩthomo kũmateithĩrĩria. Kameme TV ngĩkũhe ũhoro Gĩtaũ, njĩta Gĩtaũ wa Wanjikũ.